Hello, agus fátaí rás hiag na Seansálaithe, bus muid a chance at wacu blach iad na Seansálaithe seo Eagrán trí inis. Is mis Hugh Mac Giolla Chearra tá man seo le Mhaoir. Hello, go Jimmer Tashiv. Agus an seo le James ó Flatharta. Jimmer James. Hi guys. Well, the seachtain duine ogni an seachtain seo ach dús bear we'll crack a biela go we'll crack rudí simú a gáil ar rugad síalnaí bhfuil Jimmer cuasaí love. Mis Jenna Earth má scrúdú tamana a fasal fi lahar so meall ar COVID ní mábal timán le blian nús meall go me ar an list a Flatharta sin le scrúdú dhéanú so ní ar chus bí agam. So tá just tosaí a rí se clachtanis agus ar má bhealach ag má license ail rih na nolog so tasúla gom sin rud go masú leis. James B. Onrica and Milta Success of Éist sa Carla Áine. Need an indication on yes, no. So basically driving on my hand and I'm an sáilte definitely to my one sáilte now, James. Just toss them. Ní ra mar Carla, but just toss them. yeah, that's fair to be honest. Yeah, don't give me none about reckless. They're being stuffed. So from a Shishiba as James Harter and God even like Jarna agus new agus Marial I'd say Marial go wormage in that rolla breakfast edition should have fly when Garoma like Sawacha where we shall sasta we shall chill should have fly when Garoma fall in shaw Neil few more wrong in the like Chonamara to like Craic Yogumsa Nimashar like wrong tree. Oh yeah. And he will Jeff or Fulham. Well, obviously, yeah. Well, that's Larna Carrock, Neil God that Carvel good so. How do you about that? Yeah, no, it's a whole. I was asking faster who Lewis if I'm a car, like and Chomani taxi is Korea so car. Martastic a handing in that beams to goal, extastic a handing a girl while I'm a dollar a handing here. So it's just like, oh, so just huge Martati like got to get in like the line ready to us. So no, but while I'm a card in the cell, so then we able to go to Rash did that. Yes, Saoirse the chain agus ons na gadish dollar na busna your goes to sin. No, na be mog if you feed that, na be mog. Sprálam fide. Ní bhain beag an bus fide. Yeah. 10 Parkreal shot or here ag bus fide. Ag bus fide.ie. No Hugh Mac Giolla cuz ní gam the let be gone Lewis na bus na could be rud agus ta size crap. Ach, sure look. No, Ryan's is just a car that you probably. Come on, good. Yeah. Then one but when you gas. Oh wait, need to so much, but Ryan's just a car that. Right? Yeah. But the good was a back seat on you like. Oh, that's a good granner. So whip new can the mission be Hughes of Florence belongs back. Oh yeah. Just the tunes are blast out. Yeah. Fact, a dad was sort of the blast out. Blast out. Like. Can't say car can need to. Audi A3. Audi boy. Oh yeah. To argue the pogtrail shot, try to shout the gas. Yeah, I should have ruled like with the card's ass in it. So out was that Zaka was that the money you had sliders off the DMs like shouldn't get about Fekaldini the polo wasn't Ain't like it was that good call persona right in but yeah especially the dent more means of with team polo version of it wasn't great. Hug shot character than car. Beauty marks. Sinead. Well Aran ogutsa like I was decision to see la shaw ni shaw wang la high car and the like speakers will Aran ogutsa Shannon to la like speakers of Tesla ma like and Shannon to Ain Rod that to do like but I can't eat as a speaker like Caddy and Cad Aran I can't to or in speakerson. My Chemical Romance, welcome to Black Parade. Full volume. It's nothing too queener. You're like, oh, teenage angst.
Ní rosa gom gur emo kid tú Yeah. Jeez. Nach ra achan duna ná phase emo ag achan duna. Well, he muid gur emo was bhíon and he muid gur sí an Jackar na bhí muid ag to 3J céard mar gur Fall Out Boy is my chemical romance in gur RC Jackar. Ach ní bhfuair man bhaibh sin as de chiici go mé sin leis na sweatbands agus na skull and crossbones. Oh yeah, agus a Tumblr agus an mar sin. Ru is mar sin a bhí tú fáis was? Ní ro mé machalín Tumblr nes no just lig me armach no bhí me bonusach leor heel me grom grow my like grow my heel dolly agus everything was conflicted. Tortured soul. Cin or noch hat Hugh sin? An áir na caiin sa dar speaker agam. Yeah. Around the World Red Hot Chili Peppers. Yes. As Gear Marial to like bass like all world agus is Brad am Arnila like bass more like Bavralam dul like raverishness near ta COVID and there's not in the street the yard. I think sin flay níos bulle ach goni shanyam around the world where just see them go shot like gur buin trios a hand like there's a really hard things saying that cune agus spread on the Red Hot Chili Peppers faste she can't take a deer and cadin shot the high and yeah to miss me sure yeah I think there was some sharking care in the la charting care in the la My Chemical Romance Leon Sugan agus an charting care in the la Green Day Fall Out Boy agus Weezer a tag shanyam like earn like care in the tickety ogum done Burchaku because can my yet like meany as he had a bit of ish up Marialer the Moilevi got unlooked the rare COVID there's the like na sure jar sharking care so be mishe inta chin Inta ní bheith glóir bí agam be me scar go homlan am hí a go homlan is fiú do bhar ma emo kid. Sinné seo tá tú dénne seo ar san Hugh níos óige. Sinné, yeah. Le sé cóbro dú las it. Hugh Junior. Yeah, Junior le há. Cin á an around hain sa James? Martin Garrix, Animals. Oh, tune! Go mine. We should go home on Jarmut fin Orange. Yeah, so then toss get home on the speakers there's an orange and anyways. And then immediately Haitian would be We've Got the World Tonight. Yes, Mickey Joe. Yeah, get your word, boy. This is a rash Marial go is a guy ve gar lumsa agus gar and much ruin the alt much the prodal as Mickey Joe. I wrote a Rio egg kill from the Mickey Joe. No, you're some way you Jack Jochum. So when me on a ekal si Kevian or an Oscar visha genu takiert la Aslan D2 in Monaclia like seeing club agus the Aslan Gary that are doing more real stay on the wall because the Chrissy Dignam like Shaska na Kenny Shwasha agus when I can kill him so the Aslan like Quigar and because just Christy agus and farming a guitar Joe she talking her agus should be some Mickey Joe Hart agus Hensha We've Got the World Tonight Jerring Hartfa Quig na shower agus ahan bhí Gary ar an eile cheint bhealing a cos boo boo stad agus an sin just dearthe se like a léir an eile bhí se like no dignity no mar sin agus bhé I like the way you work good We've Got the World Tonight and agus bhealing like oh bhí se just dáráte one hit wonder so come on was that Kasha just had a loop for the whole night. Yeah. Agus tune is tune so yeah. Queen's no already out there Yaru agus was on. Was a cast is Josie holle ich. Art count like no Ranzella was obviously or on the Vian but We Got the World Tonight was definitely down the count in the games. National Tashid Sasta sin a clustal January. Tashid touring hey na clustal. Absolute pop like. Yeah. And very much English star on Eurovision. Shelim sa ganyan thing sa gamoy here Eurovision. Ní chasing se kaunjal so
Híle James van an dausor a gúil. Oh yeah. Yeah, gus an damsir sin a fi an go ó an na runnach an mór an gweelge chu seach an Europe. She literally just hop on noons and all. She actually can't have use a lean speaker blashed on to cigar. No, you can't. It's in car ram. She can't on more has cigar. Or B a wee in Eurovision. Mm-hmm. I mean, Euphoria. Oh, That's just hard rock hallelujah. Sin an nóir is fear le casú speaker or. The shit some deadly. Ní bheith muid má go fí Lordies tí sa podchraoladh seo. Just the lad. Sin the lads. Strong nagda. Well, bhí a cant bhí cóisirí agus a cant bhí an mai. James, bhí tusa ag banis an Saran Flatharta. Jimmer bhí seach sin craic bhí leis. Go má, no, yeah. So you know, weekend more on with 3-day bender. So you mo an áring ich te hine. Right. Agus chuma golden munchin me all the tournament tag rugby man. Agus vi munchin ball on wat the áring carwish hocht chun banish with offer Oh no. So we bug on panic on especially in the high match attack and Martin carted. Had the nine like can side on love it wasn't ni were my looks raw approving in this when Juan at other but Here the dog na be. Yeah come a hold up each any is the side of my East so my fresh come out and then banish so happy out yeah I mean banish into ach be my nervous thing law look me all doorlum te hine ag amlón go mise agus mise bháin a bheith in the speech ag a reception so bhí mo chud creative juices a chud a gimocht agus speech a haris macht na hún basically agus scrí tú ar an lá é ní cí má tá I just loved it like freestylers. I wonder if you wrote the nervy shot. Oh yeah, but like 24 hours they can the criú like Jesus like me and more on arm like so yeah vi sin go ma and then vi ma nervví so genie is go an jere dooltam rin banish agus chu go I think niach má choleg hat er den hin kankt yeah dat is an lo and then doen got go rollover in the East doen so zeide me Melgra ich walk out am trying right at the shot clock am Martin agus kom seach sem meg is vi care for local weg so so she nach hos my doen the criú yeah oh mochri is mochra was gerut ma fos got suffer like kaiki ni ma goal ni le piece of money that tell you that Sin rud a dearing a handling it though. Yeah. No, that clear pelling is going to go so we're going to try out fanation and then we go at it again. Pipe man James Losty. There's a mox again. Agus James ro ein jeisio go ein kunt in the chat up lines úsa der chalí níor bhí ag go manish leat. You know, in Colin, Eagrán, but show my DM many so Okay. Dude, my con is massive. Ich habe ihn lächeln DM. Show for the hotel. Wait, hurt to chapter at the ration. Yeah. My after a couple banner for the hotel. Roshid sa chomer latter like No. You just a Conde again and I'm like. When shouldn't go labor. These are bulletproof, but they're really funny. Like, how can that fight the hot chase just a car, turn nuas, car. Look, sus my Germanisch nicht much that a Clayton hotel, please. Just good fair show. Really quick to just the heart, please. Yeah. Higglum say too much more go my cake altar. Fight the hot. Be my lack on will.
Dint me so dóid gur thug ma dhearfar an chatblein sin dú chatings Flatharta. Ólas go catchhhuiir si fuair si as ban a bhí ina good 8G. Kinky. Bhí so bhí bhhairteanna le aglah le hairroding agus I héana agus ban an chartile banata le as an cantar fásta ina go 8G agus chuir teistar hí ó sin chatblein is fearr a háilta Rio agus bhhair sníal sagumsa níarna a chatblein a bhí nó a bla 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 agus sin chuir teistar ban eile so tí á chatblein a bhí bhhaine bhíogaí na fáid a háta agus sin. So dús a James chatblein ó bhean atá 8 bliain d'aois. ó na ceadtí. Ach máile dingy tasca clásica, vintage, tasca rutin, cost like Great Gatsby style. No Bedger Brooklyn, tasca cost like Scanan, Les Ronan. So shout out the mansion Hogan and chatblein sin doing. Yeah. Yeah, gur mí mád chuirt ein, but ní aibe se so. Well, don't get me wrong, for my messages back, but Ní chattar tí dearfa go bhíon tú. No. Cai muid mata dinge bhí géise agus tá an go rudí gas was na seéis mata aon dinge géise agus buin tríal as na chatbleins te ar léir seo le a hall chuir scéalgin cos bhré am chluisteáil dar obair cin na línsi a cheolmuid má. Agus tu gur fá má kit a freigad a sin na míchirt. Ní romte. It's not on the lines. It's if we didn't on the point. Mas féidirlinn could live se. Seans na jiggling could le James Herbe, but mas féidirlinn could live se is ru dearfa héan. Yeah, the more love life we lost because it's Titanic anyway, so just going to crash and burn. It's on romance, really. Hit me like one of your Carua girls. Oh no, Hugh, no. Man, chills the Chonamara. Jeez, no. Vision what coming to the part that just see the car and vision to sig is ban it's a blue Audi A3 in a schliche. Oh jeez. I hate DM and I hills, man. Let me ping you like one of my Carol girls. Yeah. She can on why is she? She good no pressure. She didn't get no pressure. Mata gael go could ni that dinner be really gone gael go my simku so chat blind chinnock. No. Yeah, that's interfere. I can't be the Srianti is on with the gospel Swiss. Well, so in charting shugging, so charting online new, so shouldn't fi darn the la be in Srianti Emia that COVID. And we'll plans to be like the high caution or be a good finish than charting shugging. Yeah, the countdown got away on Instagram like raw good COVID dead oh yeah, no, Be arm notification chuir start sin agus like what tú chun ruí at dhéanú sin nar a buan se máise. Ní sam. Béidir go like cinál go was ritual in the routines go chu was na máscaní lugach tin in Smile sin. Yeah. Lasí mod le hand sanitizer. Yeah. Oh my god. Yeah. New last hand sanitizer all. Oh my god. Níl tas nás goal if couple shot in there too. Yeah, me chun áfing a couple sharting agus sin couple animation. Ma gar hand sanitizer all and Rod is desperate. Yeah. There's Donald Trump and all. So my hair noch on that is good to go. Hey glad they know. Well, so Michael are that Trump to Michael are that Flatharta. Higgins ó Flatharta drunk an lugad. Na trí príomhachtar an na dóin sinna farhain nachfuil uachtar an níos mó, farhain nachfuil cuairta go marachtar an agus far nachfuil uachtar an na Harpi. It's san na trí cáún don dóin.
ach Cé fuúta hiú bhfuil éon plánnaí agus faoi dhearú na srínta COVID. sílam gomuid chun cóise bhégan sílam go chun pártípa go bhéh go muis nes béáint nes béir bé me si go dáir leis na scanner leis na vaccín passport no anti-vaxxers níl cad sí sa te seo so nó bé cóise ba gogin tí siadm agus déirhing dó bhééis a fian an hí sin le go máile lia just be kosher whole sa tír. Can I bank holiday weekend fishing like so? Oh, sugar tea. Yeah, so be chodá it's absolutely nuts. Wedged. Ní bheith tú be actually an dolí dosta I detarna. Seans gomission fós cinnte a leidún méid daoine hagan na stath an doras. Oh, be I say making out still like, you know, ní bheith yeah, ní bheith tú bapal hartar front door like. Ní bheith gappers cholas. Ní bheith gappers go fáil. No. So be the club in here tar fáscailt be sport arásmar an gart be amras gart agus chumuid rud suas ar scéal sogaing dá rudaí ar bhaid le daoine eile bhlaisteáil ar rudaí eile a dhéanú ar táing to the ráis. So mas smail of mí sin a leomátíh inis mas smail as ar good éisteoirí dearan sinnéad scully ó na ggéalgáils gur maigad asacht na ggéalgáils bheith géisiirlinn tí ra gur bhil si gar bheith dása ag club íchananta ar ag club na íche an ru tusa chuiche le mar daine club íche solar ro COVID on. Bhí mis sem gine na hánig mis sé an óscoil just hit me rá le club na ihe mis an duine sin a bhí istí I carbon in gáliú ihe but mo hard like oh my god le a whole little arch eile I was like no Sean arch my ní his fair agad riú bag off buy one get one free I mean ní higla dom mí ceart lei sin le bap agat in order da sa ihe den sco agat na chat sa le an mí severe garden so croním sin go mór but tá an club ihe dritching alu tá si de gahoscailt cean amháin ach gún ahan cean síos le COVID so níl mar an rá óganne so a me súla sin is ban bonasa thu cart mis bit bonúsa na seachtainna seo usually is mis vín on so yeah oh you thank you crown go yeah rutas gá ag na club íe River James like gomininic nó cin etar bar le gáil oh like can I up for the crack is coming out face map but ideally Rumsa and is late bars I think that balls of water is on but it's actually not that loud said need to change like just a couple is down so need to down for nim shot had a hostel on any is you absolutely bowery on so I think it's a shanner Fairlum sa dis ma hid le hitfinis fairlum sa bhéistí I ggéis seatla Neas an céim fágháil agus tá migad dí Higginsling ar an pagpil inis no don't get me wrong like I was a month just a front door in the buskers like being still kill my hand like ein team le híis jeez tá much costa shandini nar bhí me octeg bhí me gurí vest an club an ihe agus a nation na late bars an átas fear de gwine sna fihadéisi lum cos caiitú chat about but ní mar dabalta den ceol atá road Laura ouch is the plans is lemrás rution there is to a late bars like ní just do like Jojo just get to a garden like you know because I usually base my plans off my personality so áú te tú gáán to James na bí sin stop lying to me you bhí I hard relate Jay food sa hero tú
bapper ceart na clubanna. Smailm sa cai couple shapeness. Smailm sa bheith damhsa dá wacha tú as clach tú inis so má achan tú mé na clubna íis be probably genu na box steps agus na slut drops. Yeah, ní bhí genu na pad berets ná na go bhí mar sin. An den as clach tú damhsa ní bheith tú le tain. Well bhí sin tá couple si ag forward much card just tá si de stééis na ceáil dramas with mar sin so like the card jug go time more like choreographers so like where ma mat lá and sin haar and Jerry seachtainiúil agus bhí hanna like cai couple shape or whatever agus it's like go home like dance routines like bam 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 like bhí sé dá Tá a freestyle tá sin ní swear. Yeah, me sé bhaibal. A gcónaí fearlam a bheith like even fiú nóí ar manscáil agus an na bhí dal ag teeny boppers agus na ag a voodoo lounge shout out go voodoo in Canan RIP agus nó an grill dritin is the voodoo grill sin ná go me se fanine má has a sóra. Oh my god. Club ihe den sco. Is céard é like or bhí se mar céard agus inis dúntanis like bhí se 6 fian but sure look bhfuil se go léon dance moves ódum rihás mu actually because I was like fado like was in like in Harlem Shake agus Nis tá TikTok agin leis routines le gohúna doing. Gréim like bléondoch an ní má gobar mar cinnere I close clombair garú agus bhí trendóna an cuiimla an ó I think agus water running man hí sin hí routine sin nélá am I'm seo eáil. Bhí dance battle I think we're video on Facebook on this games. Bhí dance battle am hains cinnar eile and then go hosa session le damskins and then do some shit leis a DJ ma could an orange and then chuiste eile and bhí routine perfect am safe say room so happy cool altra James. I know yeah even few ní sinne ná sin that will have the enu Soldier Boy we're able to crank that mar deartar 100%. agus jump style fast come to the orange and scooter yeah you know my go mai in this board like you can movie might actually get go mai yeah ro able to an shuffly every day I'm shuffling. Oh yeah Clachtaí a han sin sa closer school you send just acu tú dance na campy sorry and sin like the discos sin just facu tú like just the squeaks on the Air Max is anod no tagging an orange sin gáil no bhí no sin beidir getting my trail couple on a couple dosa enu beidir imagine in the rudí TikTok in so bit cos le Charlie D'Amelio Stacey Club. Oh yeah well mohíim costa le Charlie D'Amelio car mohíim gur bé me se Charlie D'Amelio on the gale. I mean, do you mind to cos le Charlie D'Amelio? Well, tá muid go datha le cheile, tá muid go maiad damhsa le cheile, tá couple of million. Caliúil. Yeah, like ní hiiglam sa dal síos sreid gan ding ar like hey, bitta sin ding sin as na Seansálaithe agus is síl Jack ar ach tá mágu. Cai den éigen é Tá mágu just le bheith sálear don a daoine not thinking tá mágu. Tá landing í ra damhsa sin bé an rud is mó tá Martha the vegan as bhfuil acin go bhharí contas clásicí féin tíar ar blach is a rééis si an ceáil a bheith rá a washes I mar na glach I Mac I mana clia agus was sessions tried to be charts was agus le in the real have leidithe. Well when you mention na galibh tá na session ar as J Cody bín gan a han trona Jadoni le Mick Keneally agus Brian McGrath agus couple ceoltar mai eile so tá sé jazz an craic eil te muid de Cody mai mar really it's crílar na galibh an chatarne sin agus bín ahan den an bín craic ar dóid buní an atmosfér ínta ar an tradri so
Tá jazz é acail. bín sé de taf sin. Bhín si de taft mai cúpla ach sin sort sin an pobáhananta fan in ceol trad in gáúna I suppose ticóí agus taft mai. I can't fi ceol trad Hannah Rua as féil na galí chuir si chat dogin reg ar an sú go mór leis na hashtag Conniewatch. Ja sum nu atning over seo ach ceoltar trad an seo Connie very Vicky ceoltar seannos agus ahanam te sem muid an na Hannah Rua bití gair pictar lochudá agus hashtag Conniewatch a chusus ar Instagram le fe mór ce cost a white whale na gail ní tú é go govinnig. Béarné hurtar ar an bodgurliú mar Éist ó. Bhrélum agus tá córa gentige tan réidir na ggéalta gentige ach níl na seanslaí gentige go fáil so sin le linn níor ar coppla ó an chanig mai. Be se lit, now some little wap or a hanige, but we did in the TikTok though, so you can say it's father me whip. Farntá Alan O'Malley star gur breile na stadiums bhí lein arís nar rudí arás. Well, like Givertá an because this is a gimmer to the clubanna James Will na slua chartarrás ag le feáil sibh an mhaoir na barca. Tá sé tíochtbeich bugan a rugan, bín rionstíine like tá sé go dása meall in nora gimmers is de Portfearcies gan Zori sa stand. Just, I don't know, I feel like it's a good training match on the teams. Is that question? In Beidh, which I Zachary fucking are right on Tuesday. But there's a good ass now in fairness the duine rash because I couldn't say you keep going hell me crowd more on agus go actually in rumors. Caí Pierce Stadium bheith lán. Bhí me se an sin ag ceolgram Christy Moore couple seachtain well idir mí go hin nis agus níach cean amháin in the stands línta le daine agus fiú sin mu ag scapi ma a bhí se get bh brona línta í bheith ceolgram Christy Moore gan a stadium bheith lán so be sin jazz é ag lán a ríis. Le chudí dé inis. Even though cadgad rud bhí réil ar ceolchum Christy Moore nach bhfuil like dearan le daoine le seáil nuir tu the cant. Sin fear bhí humor mai here now ní seo right daoine but like in our ear matadul ag ceolchum Christy Moore behéirta si bheitún. But I know John Bug the most just seo daoine. Is mai leis daoine bheiciún is níor lig sé de gcuoine alcohol a ól nar hánig seanar an státe mar sé coscar sin ar gunnar bhí deáil an scanéiste a han an leis sílam. They're hánig se an státe? So bhí cad gotí go daní Christy an státe agus an sin níorcad ru a bhí ól. Bhí sé fós ionta. No bhí ionta agan ach níró se cos le gra ceolchum. Get bag aisteach a handanna pod so go bhí sin anát. Well le chud déanais be mu deabbalta gáil ag rudagat le cheadanis mar grúpa an trúróging. Darón trúróging don dul ag rudagat cad a capatún a rahing muid cén amach féil na galí sin tarlú bhín segan vection. Níor mai fé na galí riamh. Ní me se an hanna. Bhui me actually ticketí ó radio na Gaeltachta dul hiag féil na galí dúach nar Harley an chéad Jean glasal. Ní mór me na ticketí riú sa fust. I was like, Blair, call my coach ticket. As Kirk Galley, so true. So Beidh and Dull, kind of selection. Well, be ní smú because on revision version that. Bhí féil the Galley like in July in there, I mean. Sin sin lí mí ó seo. Cin tú mé ruing at show revision. So back nach chuir an eachtas an.
Níl gabbí a darlú a gilárne a deir seachtaine No, níl. Dan fiannaú go dtín tráhéú níl gabbíán, ní bheith dinge Ní bheith mu John, ní fiúdal síos, ní bheith mu John. No, ní bhéime John, ní bhéimeid ag stopú sa gleanaí go ná ag stopú in air san ar Beidh. So ná bí gart dún. Ach má taú híos agus má ecinn tú daine. Ar an coslanne bhí cin teabair hello. Ach ní muid atá. As má smaileh. Well, níim sé 100% go bháin, Tá bird agus sé. Bé mé hén siú. Ní bheith mé hén siú an. No, ní bheith, wink. Agus má ecinn sibh muid agus má tá sibh géirí cúpla focail an bpodchraoladh beidir ceis na go raggart ná tar sús hagann. Ní bheith mu John. Ní sin muidne má ecinn tú muid. Wink. Ach, má tá rí ans meid tú Áine agus Hugh glí é agus anarb mar alias agus ní dunar bí. má tá tú gur mu bola sé túrain den got tú fannachtí mu lu an ás céanna, so ní bhéimi sé 100% an, Tá sé unric. Níim go bheith brega go dtína héistóí ru blatantly cos a lipse ach é agus an bhés hí an nachtas. Sinné, agus arcann sé ddíra casanne agus béidir duna ná acu fásta ach ní hééis sin mudine wink nudge tarthaigh ceáir an deir seachtaine sin agus bé crackar dó agan. Tá so bhrealam dulthaigh ceachharm ní caplah sílim go méid sin crackar dó. Bh sin má sin. Ceart an marte goh dear hiicéid eile dul an ceanta tarling aú. Well, Díl bhar good cean atá tarling mailí le dul thuú mailí lí amar ba. Well, tá mis go bé a feriste. Ó Téhinn ag an dácean. agus mar bheith bé verstínta go mai. Sí ceistnar country master bhí mar sin bhí ceiste gom faoi chus me sé smuitiú seo dhéanú ach ne sam be seáú mé hanaí dhéanú sínar tanna rudí leidíthe a mé sibh se go fáil caiú na másasnaí ná si just chutá ré lá go thomáin. No bé má fósa chá go ag siúpa sé think. Sin go bhaithhí mé iad go mai dul go siopas dul wasna as mar sin because ní bhór muid an méid céine slide an a ri an dín glas an míall grom caiú sin gur smuitiú mai iad a caiú gcónaí dul wasna ar na train so be mis fó a dhéanú go bí. Well fur me se an freshers flute in Chatting Sky Heart. Fur me se é de bhar go bhfuil má agus bhí má stresstige, bhí má homlan stresstige. Cátaí agus sléad an a bhí arm agus má a hallú agus bhí glísan. Tá go fáil getabug le ag mé cloiste. No! mé mágur. Tá glór farfa tib de country. Ach sin marall go nachhuiing a bhí rud a bhín an bíon Flatharta bhí se bhád níos másam leanana. nar einú a an búlan se ní bhín. I think me cin nervhíach go isteach poblaí bhééis lán go béal. sin? Cin eisteach bud bhir so hééis trí jocht becom sa fóg ba. Ig túús be me beganí bud. So ag mé liquid courage sin am seachan. rud go gad is dhéanú James na trí a bheith go solagéintú stasafol. Pre-drinks, Beitu go bra. Tá sé cin eisteach le ní mu áitetá lá go béal agus mé tú bolisteach brústeach na daoine an ich lug so be sé eisteach nes trí gur be dín fraction lugrí. ná gadún si ag tabli ní smó mar den blian fiúnar le go stasna tíarní mu sin leaní jazz ve si de tarint na caiircha má fut be sin an difriú go jiglet actually fanat go dóchlog margin ítach. Ó sin stuff sin le tan cólaction ar tan tógur sin take back the night a timetar. agus tá siad na gaiir le na clubanna ihe bheith oscail dín sé thugann se an éirin. Vaccínítach. Fu ddíor chun ceis na chu arbh an mé sibh se sa má go dín sé logur mágin.
Well bhah muid costas na Eorpaí tá bheith mu an cultúrtha generar ag mar sin bheith muid costas na Spáin nó na Francaí. Tá sé jazz an rá a bheith agat. Bhah mis brasásta inar ní bhah man ná. the suffering. So I think having go been idea my popper dan heb not realistic omsum being struggle clean do so Ve tú sásta dhéanú agus sin ní bheith tú sásta an mágin dar gin agus tú go homlandscrista ach bé áir na takeaways bheith as go saoí ar ag tú chatáne agus níró ná clubbíthe agus níró McDonald's na Supermax bhí ascaite ag fé bit a fian le an danach se lá a hiú í de bhesco ag dtí sé ar mágin na hab de bapal go dtí sé flog. Oh, it's much cost Sharpay. Fimsa bop to the top of going. Much brass as the vein we readly here. Smile James is mission Nirok like co-hacks towards the fit Nirok DV ogum say fast was the Simpsons movie agus High School Musical. So then Gananshin like go homeline Grammy McKin. Éintach go ná do bhéir ratchet ach le haid le mát like bhrelam si like bhdí cos le tí tavernigs like late bars bheith oscail goá cos then he'll just see látas bhíon crack a good an sin like the bit a maid le gal maithí le cobna ihe fásta agus bheith da sa lá go dtí chuig log sé go mágin but really go be le dhéanú mna bhfuil tú i gáil, you know what I mean, like níl cafés a bhí oscailte ná níl just grás spáisnaí le bheith galthart daoine ceanna agus tú like mata de gar bheith amach gotí like leir an ihe agus tú mna tú gáil like tá tú cai like ceáil a bheith a gáil an amar fád na caiid bheith mu sa smoking area that could be etched done so I'm just so go mór le bheith oscailú gomáil le chu DJ nus Jeffmuid ach be se crack mai beidir Jenny muid ihe má na Seansálaithe tá mu go dálógur mágin is gal aige dín As cámid an criú in le sin ag séchlog am máin. an radio an club Jeirlí Gibra woo Be Hugh Céan géad ober agus bé mis áin just slábal. Ní bhééis an gohil nú béal nó Frankis bhés lá. Tuí ar good Frankie se lífa a maithe go sé flog mágin. Oh yeah. God doubt agus bhí me se just scresta bhí me se sin sin le kebab agus Aret! Oh yeah. Well sílim gobéis sin mna bhfuil bud a bhí an le gáin. Gur mí mai go ríis as op de bheith éisi le seansaí sean tríú seachting Tá tar bheith genú se le míis agus ar dáráte so gur mí maigad is aning bhí géisiart ó seo agus gur mí maigad as 8 aning bhí lás na lehananaí ar Instagram agus ar Twitter agus ar YouTube ring má cumhnear YouTube an am seo. My who? Mike May. Mata charter bhí agah le haid an charting sugaing na mata iirecht si na rudbhí mar sin gen cinnte text ar thugaing ar Twitter agus ar Instagram ná ar YouTube picnic tá chartúing ar YouTube fásta nó rifást Tá contas rifást agin ach neasam cé a mín ag cheáú rifást ní hiagpá well is aine mí a gurá is bradam sa rifást a heolah. Is mai? Yeah, so a dinner be win sin cur couple refos to gom. Yeah, tá sin go formáte. Jenny muid PO box agus hiag le bheith le tuair heol ag gain. That the whole penpal le dal bhhaid an penpal. Yeah, agus dé muid mat le tran sin ar an bag grillú. Agus mé smuitinis go dé eile. Yeah, mat chatfi beagad iad chur hiag na Seansálaithe ar Instagram, na Seansálaithe ar Twitter. Na Seansálaithe ar YouTube agus mu gar hain a leanst fásta mar tá leanaí pástoing tá sé Hugh Carhir ar Instagram agus ar Twitter tá James Flatharta just go ddíra
Flatharta bhí tú bres easta sin eil nar bhí sé ar fáil. Ní raibh James ar fáil aró? No, you're just James fáil, so just má Flatharta. That'll do. So there's a good. Agus an sin is anhhuiir ar a hanúd fás na bhil aine? Is mé in rud céin ar achan rud anywhere. Anywhere was sílam gopééis sin é, so gur mí maigah a haning a bheith géisiart agus gomin libh a ríis a charting sugaing dá an cearú Eagrán so sin sin mí go thomláin genta gon go hafigiil Na Seansálaithe. So yeah, slán libh agus bunig salt as bur deir seachtainine agus yeah, slán. Slán! Slán guys.